Mwaramutse neza mwese bakomeje kudukurikira hano kuri Burundi News TV. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Tugiye kugaruka ku makuru agezweho muri kino gitondo. Turi ku cyumweru, turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Bahaye ikaze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama iherutse kubera i Kampala mu gihugu cya Uganda, yumvikanye ku buryo bukomeye cyane arimo kwibasira igihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko yari amaze igihe n'ubundi akomeza kurwibasira mu buryo bukomeye cyane. Bwana Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana avuga yuko u Rwanda rwo rukomeje guteza akaga ndetse n'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, ashimangira anashimira amahanga yuko akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo atange ibihano ndetse anafatira ingamba zikomeye u Rwanda. Uyu mugabo inshuro nyinshi yakunze kumvikana rero yibasira u Rwanda ku buryo bukomeye cyane, ku buryo rimwe na rimwe abantu bibaza niba koko yaba amakuru avuga yaba yafiteho nosi cyangwa se ayafiteho ibimenyetso bifatika, cyangwa se hari ibindi bimwe na bimwe by'umwihariko byaba byishe inyuma. Uyu mukuru w'igihugu kandi nawe uri mu bagize uruhare rukomeye cyane ndetse ukomeje no kurugira muri iyi ntambara ikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane yuko afite ingabo ibihumbi n'ibihumbi. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri kano kanya, cyangwa se amakuru akomeje kugenda atugeraho akaba akomeza gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ihindura ibintu ndetse ikomeje kugenda ihindura isura. Mu minsi ishize Evariste Ndayishimiye yaba yarohereje izindi ngabo zigera mu bihumbi 10 hano muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zarwana iyi ntambara. Gusa u Rwanda ntacyo rwari rwatangaza ku bigendanye n'aya magambo ye, ariko kandi inshuro nyinshi u Rwanda rwavuze ko hari ibitangazwa n'u Burundi ariko bakirinda ko babibasubiza cyangwa se bagira icyo babivugaho mu rwego rwo kugira ngo bidakoma mu nkokora cyangwa se ngo bibashe kuba byasubiza inyuma ibiganiro impande zombi zikomeje kugirana. Ni mu gihe rero mu minsi mike ishize aribwo umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu Rwanda na ambasaderi w'u Rwanda cyangwa se umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yashimangiye ko amagambo ya Evariste Ndayishimiye ari amwe mu yakomeje guteza akaga ndetse no gutuma ibiganiro by'impande zombi by'umwihariko bitagenda neza, mu gihe n'ubundi Burundi bwafashe umwanzuro wo gufunga imipaka ibahuza n'u Rwanda, aho babashinjije n'ubundi kugerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mwaramutse neza mwese rero bakomeje kudukurikira, mwaramutse mute? Tubaye ikaze abadukurikiye bari hano mu Burundi, abari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, abari hirya no hino mu isi, turabaramukije, tubifurije ko gutangira ku kwezi neza ndetse no gusoza iki cyumweru neza mumeze neza. By'umwihariko reka mbabwire ngo mukomeze kubana natwe, mukomeze kudushyigikira, mukomeze kudusubscribinga muri rusange. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kananditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe kugira ngo ibintu birusheho kuba bizagenda neza cyane. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko hari kuwa gatatu w'iki cyumweru yongeye kwibasira u Rwanda ku buryo rukomeye cyane, arushinza guteza umutekano muke hano mu karere. Perezida Evariste Ndayishimiye yarwikomeye by'umwihariko i Kampala muri Uganda ubwo yavugiraga ijambo mu nama ya 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere mu mahoro, umutekano, ubufatanye muri RDC imaze iminsi ibera Entebbe ni mu gihugu cya Uganda. Uyu mugabo yumvikanye avuga ko rero ashima amahanga akomeje kwamagana ibitero bya M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Mbibutse yuko kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo ikunze kumvikana ishinja u Rwanda kugira uruhare cyane mu ntambara ikomeje kuyogoza ibitari bike ku butaka bwa Kongo, igatuma ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bava mu byabo bagahunga, abandi bagapfira muri iyo ntambara. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi u Rwanda ntirwemeranya n'ibyo birego, kuko ruhakana yuko nta ruhare rugira muri iyo ntambara ya Kongo. Ibihakanwa kandi n'umutwe wa 23 aho nawe ushimangira ko nta bufasha ubwo aribwo bwose uhabwa n'igihugu cy'u Rwanda, ahabwa ibihugu birimo Burundi ndetse na Kongo, cyane kandi nabyo binafatanyije iyi ntambara. N'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikunze gushinja u Rwanda kugira ako kaboko cyangwa se kugira muri urwo ruhare. Evariste Ndayishimiye ati muri uyu mwanya ndagira ngo nshimire igisubizo cyihuse cy'imiryango mpuzamahanga itandukanye, by'umwihariko umwanzuro w'ibihumbi 2723 w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko wamagana wivuye inyuma
ibitero biyobowe na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ibifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ifatwa ry'iyi migi ya Goma ndetse na Bukavu. Uyu mugabo kandi yavuze ko ashima inama zitandukanye zabaye ku rwego mpuzamahanga zabaye ku mugabane wa Afurika zamagana ubwicanyi avuga ko bukorwa na M23 na RDF bakoze. Aya ni amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye wamaze kujya mu murongo umwe na Bwana Félix Tshisekedi Tshilombo. Ndayishimiye yasabye abitabiriye kandi iyi nama y'i Kampala gushakira byihuse igisubizo cy'ibibera mu burasirazuba bwa RDC, anagaragaza ko nihatagira ibikorwa byihuse intambara iraza gukwira mu zindi ntara zo muri RDC ndetse no mu bihugu by'akarere. So bwa mbere kandi Evariste Ndayishimiye avuze yuko iyi ntambara ishobora kuzakwira muri aka karere kose, cyane yuko akunze kubivuga inshuro nyinshi. Hagati kandi akomeje kugira by'umwihariko izi mpungenge gutya mu gihe mu minsi mike ishize n'ubundi amakuru yashimangiraga ndetse akanagaragaza ko byanze bikunze cyangwa se ibikomeje kugenda bigaragara bica amarenga yuko hano muri Kivu y'Amajyepfo intambara ishobora kuzakomeza kuhibasira. Aha nanone bagenderaga ku kuba hano mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko intambara ikomeje kugenda yasatira ku buryo bukomeye cyane, ibyatumye abatari bakeya bagaragaza ndetse bakanerekana neza ko hakomeje kugenda hagaragara urwikekwe ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cyangwa se amakuru akomeza kugenda adushimangira muri kano kanya, akaba ashimangira ndetse akerekana neza yuko iyi ntambara ikomeje kuba hano ku butaka by'umwihariko intambara ikomeje kuba hano ku butaka bwa Kongo ishobora kuzasatira Burundi, ibyatumye Bwana Evariste Ndayishimiye akomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko byanze bikunze by'umwihariko afite ubwoba bwinshi bwo kwintambara ishobora kuza ikagera hano mu gihugu cye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose ni bimwe rero mu bikomeje gutera impungenge ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo, ibikomeje gutuma rero n'ubundi Bwana Evariste Ndayishimiye agerageza kwikoma u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu, cyane yuko bakomeze kurushinza kugira uruhare muri iyo ntambara. Amakuru atugeraho rero muri kano kanya akomeza gushimangira iki, akomeza kugenda avuga iki. Ayagize ati ubu tuvugana intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugera ku gasongero kayo, ndetse nihatagira igikorwa hari ibyago by'uko izakwira mu zindi ntara, itazakwira mu zindi ntara gusa ahubwo ishobora by'umwihariko no kugera mu bindi bihugu by'akarere ku munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu muperezida yavuze kandi ko imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga irimo ihabwa ubufasha n'ibihugu nk'u Rwanda igomba gushakirwa umuti. Nyamara uyu mugabo nawe bivuga ko hano muri Kongo haba hari umutwe ukomeye cyane umurwanya uzwi nka Reditabara, ariko kandi akaba yararungitse ingabo zo kuwurwanya nubwo nta kintu na gito izi ngabo zibasha gukora. Aha muri Kongo kandi habarurwa imitwe yitwaje intwaro ibihumbi n'ibihumbi. Ati rwose imitwe yitwaje intwaro ikorera muri iki gice cya RDC ihabwa ubufasha na bimwe mu bihugu nk'u Rwanda irashaka kubyaza umusaruro iki kibazo. Nagize amahirwe yo guhuza amahanga ndetse n'akarere ku bibazo, kwagura uduce dufatwa biri mu biteje impungenge n'amakenga. General Neva kandi yavuze ko mu bibazo by'umwihariko intambara yo muri RDC iteje hatarimo by'umwihariko hatarimo ubwiyongere bw'impunzi gusa, ko ahubwo anarimo kuba haba ubwiyongere bw'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubw'urujya n'uruza rw'intwaro mu karere. Ibyo avuga ko rero bishobora gutuma ibihugu bimwe na bimwe byisanga muri aya makimbirane. Perezida w'u Burundi yongeye kwikoma u Rwanda mu gihe rero mu minsi ishize yumvikanye avuga ko afite umugambi wo kujya mu ntambara narwo. Mu biganiro by'ibanze amaze iminsi agirana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye mpuzamahanga birimo by'umwihariko nka radio nka televiziyo ya France 24 n'ibindi bitangazamakuru birimo nka BBC, yumvikanye rwose ashimangira ko afite amakuru y'uko u Rwanda rwarushaka kumutera. Ibyo yaje kugenda yururiraho akavuga yuko niba mutera banyuze muri Kongo bagahingukira by'umwihariko mu gisagara cya Bujumbura, nawe kunyura mu Kirundo agahingukira i Kigali ngo atari kure cyane. Amakuru akomeza kugenda tugera ashimangira ko rero mu Burundi intambara ikomeje kugenda irahasatira ku buryo bukomeye cyane, ibyatumye hatangwa itegeko ry'uko abasirikare benshi begerezwa imipaka nk'uko bigaragara, ariko cyane cyane noneho hakanagaragara ibindi bibazo biremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga.
Muri aya makuru anavuga yuko kandi Evariste Ndayishimiye yaba yaramaze guhaha indege z'intambara ziri mu zigomba kwifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza cyane nk'uko bigaragara. Ibi byose ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ndetse bigashimangira ubushake bwo kugerageza kwinjira mu ntambara, nubwo ku rundi ruhande bivugwa yuko niyo bamaze guhanganamo n'umutwe wa M23 yabananiye. Mbashimire, tugaruke mu kanya.